Chibing te ku le kasi la kalau lom cheu Vuite Chimnuai lar Paite Mizoram lar Paite Sumdawng ti topika kalau soidona Mahse hei tuma etik na asyam ani lova mo tu etik na asyam ani lova Mizoram yang dan hutan tuani Paite ni Mahse Mizoram yang dan tepon antrit yang lawanga tu tinggi Paite ni antrit yang long Paite dialogan ti don ni hey YouTuber so Mizo YouTubers ka subscribe na fan semua tuani hey Mahse te tuani hang story Mizowa PC private RC Changterun te tuan edition apa te po kaena tuan hey Mahse pon hey master hang akan Paite dialect lo alo mang semua mang tiam lo ho tuan RC Changterun mo PC story kan ngakian hang story akan wan lama hang sian awan ngaktu ketidon ageng tu ketidon awan ngaktu kha ketimayang awan ngaktu kha Paite pa alo Thlang pin so tuan edison apa in Paite Sumdawng peng asyam kha kapok kaena tuan kata kerugu anu tu Mizoram hey tuna a story jak te Mahse te edition apate description changan ta at sutian tuan Mizoram Paite Sumdawng Paite ni mga Sumdawng kaso amdon nanita tuan tiang video hi kasyam ta kasoy ta katia Mahse chance ketilopa tuan tuna terasa patsuawin khan legal of sianta ka tuan tak2 ite kaswar tuma ko zo tuang lo ma tuang tuan he video he kalau siam donanya tuma etek tum siam kanilo he kuting Paite ti de he Paite Sumdawng ti ati tersakan Paite Sumdawng ati bangkan atingin oman semua kaho kaiwang sendiri di kalau saya don ani tuan amas sabering Paite kan Paite tingkan pronounce tuju adik lo Paite ani lo Paite kan tuan til iduk lo emo bot lo di Paite ha Paite ani ta te kan tuan pakat ayatam plural ni pakat ayatam nanita so a group of people tuan adik tak Paite anya kakapai kan tuan kau jam lova kau tuan te kan tuan pakat ayatam mizo tong ho anyang tu tenge Paite inte kan tuan pila po hunay India independence kan ma atanga so fa zong ka so chhua kan yan semua hey kan history kan enhian chhua kan nia jan kan ti u te kha Burma acham dohin run tui India mizo tong chuan run tui India Paite trong chuan gun tui kan tia run tui pelak do ka ho ha khata ho khan Paite ni dia kan Paite kan ton ka ho mo ka chuak kha India Mizoram mo Manipur mo kan beng do ton so ile puatang India independence ma tang tuan Paite Chibing thlang kanoma
hay khúc tông Guite hàng xin ngày tế Naulak tôn xin tôn binh le atangin kan Manipur Mahse chu tiang Chibing in trong an le chan lova chuan khatiang Chibing po Burma po man chu inang rak tho Mahse Burma ho khachu Burma an chamawang khan Tedim anni tia Burma cham lova Mizoram mo Manipur mo in beng da ho kha Paite kan pian chu chuanin ke ma hi lamka Manipur tangkania hei kalau soi tum tur kha ma ni no le cha tangani lova Manipur chuan class 8 Thlang Hindi le Manipuri subject kania 9 10 11 12 atang 9 atangin MIL makni 5 MIL mo internal MIL Paite MIL Vuite MIL tak2 MIL Mar MIL Sinte MIL zawng chuan MIL Manipuri po om Nepitan chuan Bengali po om Nepali po om chuan Naga ho nam chang hei MIL tangku Amo chiru tiang te po oman tu kha MIL kha Paite kala kha MIL class 11 ni 12 ni kan kan sure ni chu hei ko tang ni kan sure pa ti ma hei chan zo thon pro po in ne ang yan ba te unaw kha po Paite po kan ne Paite chuan thang ho le lian do te unaw kan pi chu tiang le kha kan sure ni chuan Mizoram piang se lian ho khan MIL Paite Mizoram board 10 12 in Germany chuan MIL Paite in karing lova chuan Paite ni ma la tu na ka sai tum kha ka sai ho khai isol lova nga chuan Manipur piang se lian ni ma se class 7 8 thenghat school kal ho khan kha ho panan se lutuk lawang a khan su hetiang story hi enge kan pi la pu ten bukan mu le pa ten min su ja lo ni min su lutuk lawang na le kha kan de lo chuan te po le kha zir lo ni ta la ka su lawang su tiang ni chuan Tuna Mizoram Paite Sumdawng emo Paite wan nga tu nga in chat ho katu an ma ni po zo tula atang pin Burma tang anyang kha ama ka se to khamo Paite dia tu sam do pakal India in den da ho anita ani chuan anni chu Paite an don lo san ta so Mahse anni in Mizoram alo Sumdawng Paite kan an dia chu pang anyang Mizoram Paite Sumdawng dek in albor de ho sainan in manga tiang thlang lon in mang to kha Mizoram tiang si janta athin rin tha to ni chu tiang thlang lon na nga chuma Mahse in vang nge athin rin an om kan ti chuan Paite Sumdawng Mizoram Paite Sumdawng ho khachu Tedim anni chuan ke ni Paite nam hming manga khatian sum an dong una tak kan hming an manga Mahse ke ma ni jinga an om una ke ni Paite ho ti tai la Paite kan ni long Tedim chin kan an ti fi ni no bar ho kha zawng chuan athin jun ho kha athin jun ho tan po athin dun hei kadem lo ka mo chuan asoi chuak tu ti mai terasa po kadem chuang lo atan chu tiam tu tlang rawn ani bang khan chuan ka soi to an tu ma etik nan lo no kalau soi tiam mai chu ni sau trong pai do yin
chuanin hei asumsumin hei bek in bor tiang dia hi chu in na hei ide du en torchlight du en ang imat tablen du en khatiang zuar ni te chuan business kha alian na tuk don lo ti hriat san ta chuanin na se hei na kha chu ma kan sip lo na zawng lo lova Mahse na sang le anyam da tu Mahse asang ka toke kan toke mo anyam kan tok ani pon kan su e tu chho bai be kan ya na zawng lo sebang ta anni alo zori pon kam sip share lo ba Mahse khata so in te paite ngai lo kasi nga so tunai Vuite Mizoram apo an in war in makan kan war in to salai ten kini te pon no lam kam Manipur po ani thau Mahse arui the khoi chang lokal ni kan ti bar ma chang ni ta chuan Paite Sumdawng pa khan athil zora ke kwami ting e chu tiang zuk zwa ruta se ang zwa na khwa emo aveng man sok ta se news eni moi mutai na Paite pa ti ani mai te Paite nu ti ani mai te chu tiang Paite pa in hetiang azwara kan man ti liu samutai na tu nge anni chia kan ti te ni Paite ho kan ni le dia sebang ta atin jun ho pot tin tin the tu ma chuan asoi ka tu tan po asoi ka the tu tiang thlang ron angin in thia ani bang khan sebang mai chau ani tin jun tu ho pot tin rin thia asoi ka tu pana se cha he tiang thlang ron na chuma Mahse tiang thu chu soi ka fin khor ngai ka ti entirnan ni chair da ke ma po ka chair ni chuma ni chair da bula kanam chuan hei tiang thu po ni Mahse na achi ni chair lam pang tiang chuang ke kha soi do athu do ka chuan ni athau da bula kanam chuan ni thau da lam tiang thu soi kha soi do zo kha than chu hei face to face kanoma tiang thu an lo soya dục tin kun remote na tur po lo kan ni thawang Mahse helai hi clean ana dục the ni mo mi sin kan ni na kan nel chian ni ti in threng chunga ni email chelu tu tin ni komenta se kha chu kan nel chian ni ti in simai na helai hi clean ana dục to ni chuma chuwang lo kalau se chuang mai nya youtubers kamen son ho emo an channel kamen son ho ha I don't condemn them. I just want to clarify it who is the Paite and who is not. Those who are coming there in Mizoram as a Paite Sumdawng, they are not the real Paite Sumdawng because as they are living in Burma, they cannot be called as Paite. Mahse India Lanka Manipur mo Mizoram in the ho an chan Paite ni betu hei chen hi kalau se ma na hei hi su tu po apo soi katum em lo hei tu ni Paite ni le in ba ni Paite an ti ta hi lo se cham nai katum an cha kalau me en tu jong kha in the vai mang cha